Binavê Xwedaya Rehman û Rahîm. Hemd û pesindan ji Xweda re be. Selat û selam li ser mezinê me, serok û rêzanê me Hezretî Muhammed Mustafa aleyhisselam û li ser ehl û eshab û ehbabê wî teva be heta roja qîyametê. Temaşevanên azîz, di bernamak nû ya eşîrên me li Êlexê li Qûbînê yanî Bişariyê bi navê xwe yî Tirkî Beşîrî em dîsa li pêşberî wanê îro em li gundê Baximsênê bes wekî her bernamê beriya got em derbasî naveroka bernama xwe bibin û bi mazûbanê xwe re hevpeyvînê bikin. Wekî her bernamê bi şe'rek seydayekî ez dixwazim bernamê vekim. Îro ji seydayê me yê borî Seyd Eliyê Findikî bi şe'rek wî yek Kurd ez dixwazim vebûyîna bernamê bikim. Navê şe'ra wî Elî Rabe. Ev şe'ra seyda yanî Seyd Eliyê Findikî li gor rîwayeta dibe rojekê seyda radibe boy nimêja sibehê dinare ro hilatiye gelek mahzûn dibe xemgîn dibe paşê vê şehrê dinivîsî. Em ê jî bi vê şehra seydayê Seyd Eliyê Findikî bernama xwe vekin paşê xêrhatinê mazûbanê xwe bidin û wan re hevpeyvîna xwe bidomînin. Elî Rabe. Elî Rabe wiha nabe, bi hîl û pîlaçê nabe, umr borî mirin habe, çira tedbîrekî nake. Ev e umrê te çel sal e, te ne milk e ne pertal e, xwelîl ser te qebir mal e, deka têkengî peydakî. Heval çûne tu paşmayî, dikin gazî çira nayê, dibêjin tu nezanayê, ji lew guhdariyê nake. Tu zanî got tu rê dûrê, gelo maqey tu yê korê, heçî hat û ji te borî, tu ranabî lezê nakî. Deka rabe tu bes razê, xwe pêk bîne gelek taze, li pêş te kaş û efraz e, ji vê razanê şer nakî. Em Seyd Eliyê Findikî bi rehm di bîra xwe tînin û dibêjin Xweda jê razî be, gora wî bihişt be, Xweda mekanê wî û yê hemî Müslûmanê gol ser ekrana me temaşe dikin û yê cemaata hazir ehlê wan bige cenneta baqî. Temaşevanên hêja em îro li Êlexê li navçeya wê Qûbînê li gundê Qûbînê Baximsê ne. Em li ba eşîra Elîkan e. Eşîra Elîkan ha em li oda gundin. Wekî hûn dibînin ji gund ehlê gund gelek hatiye civatê civata bernama me. Ez ê ji li teniştaminî rastê apê me Hecî Enwer ep aydin heye. Hûn bi xêr hatin bernama me. Neşte razî be, ser çave hûn jî hatine. Xwedê ji we razî be, çavê wan neyşe. İnşallah hûn başin. Elhamdülillah, Xweda ji we razî bû, hûn jî başin selametin. Xweda reza. We deriyê mala xwe ji me re vekir, yê gundê xwe yê eşîra xwe em pîrozbahiyê xwe pêşkêşî we û yê eşîrê tevî dikin. Ser çave me da. Çavê wan neş. Xwedê ji we razî be. Xwedê kêmaniya we nede. Hoş dibin bi hatina we. Xwedê ji we razî be. Li tenişta minî çepê Seydayê Mele Süleyman Ekincî heye, ew jî endamê eşîrê ye, rêspîkî eşîrê ye. Seyda hûn jî bi xêr hatin bernama me. Xwedê ji dêbavê we razî be û ji ser çavara hatin. Çavê wan neyêşi, Xweda ji we razî be. Ji televizyona we re hûn hatine vê dekê em za pê xweş bûn. Xwedê ji we razî be. Tu hevalê xwe ser çavara hatin. Xwedê ji we razî be. Em dixwazin weka we daîman. Xweda kêmaniya we nede, mala we ava bi ji bo deriyê xwe ji me re vekir.
لتنشت سيدا ككي حجي محمد امين حجي محمد امين ابهايدن هيا هون جيب خيراتن برنامج ما خدا جورازي اجمعين خدا جورازي به تماشاوان هجا وكي هون دبينن تماشا دكن دجوات دا قالك معزوبان هنا براستي بوي دمام كورتا وقالك تشتي هجا وقدر بلند برنامج دا وبزمان ام ناخوازن بداناسين دماخوا بقدينن شو وقتا معزوبان ما يبخوازه دناوا برنامج دا يبخوازه بيشتغله اما نافو برنامج يبسينن ويتقديم بكن اون حزكن امي درباسي نافاروكا برنامج ببن از جارك دي دوباره بكم ام لإلخي لقوبيني نافشا قوبيني لغندي باخم سنة لبا عشيرة علي كان نها در حق گند و عشيرة وان دا امي هف بيويني بكن امي سيدا دس بي بكن ان شاء الله دم ميكروفوني از دريجي تبي معزوان ابكم سيدا هم بكرتاهيش كرما خركارن خبدن داناسين يعني ناوي و برناوي و ناوي باوي و ونكارن خبدن داناسين كرم بك بله هسه شعبارن هاتن جاوبنا امي جوابا وبدن ناوي من سليمان اكنجي بله از امام جامعه سنائيه بوم الباطماني از امكليمه حالي حاضر يعني تقاويد بونهم ام تقاويت بونا بله ام فيغا راحت بونا شخوره ناوي بابي من حج شكري بله شكريه مجيد يسبي علي بورتو يا رامو وجبنا وصاتش بو قبيله وناتن شغل بله ان شاء الله امي ورنويا بله ككي حجي محمد شاقار اموجي بناسن از حجي محمدم از كوري حجي سليمانم بله از عشيره olarak az عشيره علي كامه اسقاط حكمه بله شمكي حق بابا على الكهنه امي ورنويا ككي حجي انا نافو برنافي ويبافي ان شاء الله ام وقتا بحثا عشيره علي كابكن يعني كيني چاوانه كنجاتن هرمي امي برساوبكن لتنشتامني راستيجي ابما حجي انور ابايدن هيا هون شكرما خورا هون جيكارن نافو برنافو يبافي خو بيشن ابما حجي چاوان شو خدا جورازي به ناوم انوره كوري حجي خليلم حجي خليل كوري داوود دا يعني بيجم بيبهرم بيت هر حجي خليل كوري داوود كوري عثمان كوري حجي حجي عمر كوري بورتو كوري رسول كوري رمو كوري بورتو ديسا ما شاء الله چند حبيب بس حيا يعني ما شاء الله عندك ما بقيش بابي مع ادم ده هرمي ده كيم هقواس رمو كوري اهلو يخلو بلي انجا يعني بيشيمه بابي حاج محمد صال ابي مي مازنه ابي بابي بو بلي اويغو سجرامه هبو سجرامه ادغو هفقاسي دغو تبجي چرم بويه بلي جيبون الرزق عربي نفساندي بويه انجا نظام بخوينن بريا باش فتح الله شيخ كيما هبو بابي شيخ عين كافي بلي السولاني بو او ويسا جاريد باوري ديجا كا شيخ ملي برينا شد بهدايه شيخ لي درينا تخوينا عربيه ديجا سجراوت جيجا شيخ حسن بصري بلي او سجرة لبالي دمينة او جو وفاتك وبشر ابي ما تشا ليت قارت برسجيت كناك او دبينه يعني هو هندا كرنا اعتبر الظان بله ساعتها خوش با والله هم باش زانن يعني هون واند اشتاج نسل نورا هون دبيشن يعني جوان خرا بله جانا كنتم جول كرن يعني تزمان مدجن تون ناوا ود نویسکاره کی گو ویس سجره او جبن ویساج بو نسل به اي والله فما الله سليمان خير اخو ان شاء الله واتشنا تشيت كه ارحال دوان نفسان هناك باش نفسان ازور من ان شاء الله بله خودش ورازي به سيدا بريا ام درباسي شجره ببن اونکارن بحثاوی گندی بکن باخمسه شکرما پیشی مساعده به
أمي حمد خدي صلوات هذه بيجم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الولى نعم النصير. أوصيكم أولا بتقوى الله وطاعته فإنها شعار المؤمنين ودساء المتقين ووصية الله فينا وفيكم أجمعين. بلاغوا قونوا عشيرية قونوا عليكاية. أما هناك آيات يقول خداج بعثا قبيلة وعشيرة كريه. أما وي آيات يجي بخين جورا معنا بكم قوم سعداء به. ربي عالمي القرآن يدا تب معلومة القرآن جي تفشيرات تهبره برج مرة تشتكي نوصة تدا تنية تشتكي كلامي خداي هبت قرآن يدا تبلیغ کردش رسولی خدا را رسولی خدا جی وا گوتنه خداش مرا گوته تب شیرتش مرا انسان خوب وا شیرت خدا بگره ان شاء الله شرف لی هم دنیای هم آخرته انجد ورد بحث عشیره و قبیله کریه رب العالمیانا بله آیت کی نازل بویه سبب نزول آیتی جی زجوار بیان بکن از پیشی آیتی بخونم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. ربي عالم في آيتان كذا بعث فيها ويكريا ونجي سش عبارات ونجي بنا في مسألاتنا كبرى حقيقة دركة بالدربة قالوا شو قلت يا ربي عالم جبردج مرة معلومة قبل آية نازل دبين هر آية كي در حقات تشتكي در نزولا آية سبب وانا كان در حقات ساده نازل بونه انجا دبرد اب آيتان كي جي قبل نازل بويه سبب ويشيه دبيجا قبل فتحة مكي قسمك جوي دبيجا قبل فتحة مكي هاتا كرني هنجي كيفا انسان مسلماني وهنجي هات اصحابيات رابو اب آيتان كي جي نازل بو بلا تشبو بلا كو رسول خداش بلالي حبشر عبدك زنجيب وعبدك حبشيبو ويا بلال هر سباني بيتي آزان بده قوا بلالي حبش شو سباني بيتي آزان دا بدنجي خوي خوشي درال والله أكبر دس بكر دبيجا هناك أجوانا كي ويدكي وي 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 صا وكابو هناك جوا أهليكو فريش كي بري أري إيمان أنا من فقد إيمانا ما كان نقوة ليبو گو خوزی باوی من بریا بیگا خوز مر الحمد لله گو ابها وجه ندید انا ابجاد سليمه هو قبي محزون بود انجا آية نازل بو گو كسك تنبو جفي عبدي حبشي وكا قشكا رشة شو سر بيتي كسك تنبو گو محمد ابن اكتشاد انجا رابو آية نازل بو گو يا ايها الناس قبا ربي عالمي القرآن دي بيجا يا بيجا الناس بري خده تمامي إنسان ورا خطاب دك قبا بيجا يا أيها الذين آمنوا بري خده أهل إيمان ورا خطاب دك هنا تشتاج ورا بيجا إن جاب بري خده مخلوقات التبي قال لي إنسانا من خلقا وكريج نيرك وميكي مش خلقا وكريج آدمك وحواكي دميكي أجداد ما آدم وحوانا أم تمامي ذا إنسان يقول أهل كفري أهل ثمتف جاء آدم وحواهاتنا دنياي آدم جيش خليه يعرف دمك عصر ما كوكا ما كل شيء يرد إلى أصله قبل أمجي من مبنى خلي شمكي هركس هرتش أصله خوي يدي رابو ربي عالمي قال لي إنسانا من خلقا وكرياجي كان يلو كيمياني آدم وحواء من وكريا شعب وجعلناكم شعوبا وقبائل شعب وقبائل موشي كريه إن جا كتاب ما مفسر بيجن قالوا شما بيشي شعب دايا باش قبيلة دايا بيش دي الشعب يعني اللغة توب لغة يعني زافرتي قوتن مثلا علكا زافة مثلا باقي 25 مليون إنسان هي علكا هزار لي قبيلة إنجا ينابا وانا مثلا دير مالا رمو مالا سينو مالا ديبو جندكي آخي آقات خوكي فلان أبناكي قبيلة إنجا مي بحث أوصى ربي عالمي وأوصى قوتيه موكرية الشعب وكريا قبيلة قيلة لتعارفوا جبنا ونهب ناز بكن جبنا ونظابن أقرباء وي بيشكينا أقرباء وي دوركينا ونبهبرا مصالحة بكن ونبهبرا إلوش بيشا بكن ونبهبرا خبردن أما استنلخص جوارة تنا ونتفش بابك وديكينا دبيجا قالك أون خسها مظنكن شمكي دياو بابي ويكه قبا قو صابه انجار لوما قو
اف عبدي حبشي شو ازان دا حيرين نمينن نكو اف اونجوا جي قنشترن الباخ دا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان قنجي والباخ دا متقي وكي يطاع خدي بك كي يطاع رسول خدي بك او متقي او باش او انسان باش جاء اب ايات الحقائق بلاد تشيبيه حتى بيد كي موجود بله سيدنا كي حجي محمد از ميكروفون درجوا بكم ونقارن كلام اخر بحثا گنده باخم سه بکن یعنی او گند کنگی آوا بویه جکاتی هون کنگی هاتنه عشیره و علکا سيدا ما بگنده يعني كي gelek zaman ve ava buye gelek zaman. Ama mesela yerleşme ama em koçer buni. Em habina tüne serhadi. Yani vallahi juri tüne ser hayvani me hayvancılık metket. Uçlaydı hadne günde xwe. Em mesela haft baba em alka aşireti haft babın. Her baba ki ji sam TV civi ayrine. Civanı ki belin em kan civaji bejin. Gündevan mesela gutere yerleşmiş mi çile yani ki hacı bu bori alika tarihe diyar heye mesela em bejin 100 sale paşi 200 sal beri ya ji 100 sal beri hatil ve heremel ve gündi bicibu tarihe diyar duy vari de heye yani ye peşe o jorgoti mesela magot rasul هاتا رامو هاتا پورتو هاتا عمر هاتا اوزمان حتى هنگی کوچری کرنه و تا هاتا حسن افج کوری اوزمان بو کوری مظلوم بو رئیسیتی اجا گرونش نه رئیسیتی کده دستیویت قصر باخم زده و کده دستیوی ناکه جوی ورده کوچری نکره yani bir قصر هبو قصر باخم زده قصر وگاجی هیه برنامه mani yani. Nana gelek tişteveş nabavê ve heye dervê piçkekî xira kirine yani kirine ew ka nû. Ma nabavê eyn ye. Kevin zabe. Piştî wî nakê jan li vir rûniştine. Yani Bapîrê we Hesen hatiye diye. Bapîr êgo rûniştin berî Osman teftê de bûne yani rûnişt û hew rabûn çûne koçeriyê û Hesen ne çûwa. Hesen koçerî nekir. Osman hat çû Hacı Amer hat çû Porto çû sermiyantî jî ew bûne yani sermiyantî vî bavî kiriye. Yani bavê maznatiya aşîre alika mala ramo kirine. Yek jî mesela aşîre alika yek jî inkar nake. Saygı hürmet ev çar bab 5 bab 6 bab dinê jî zarokekî wanekê bibînin bu mesela îro ew belget ortaya zam nema be yaşlıya van bafkeni ki bejiş berberat be cih xwe diye yani. Meditiye jî yani kadro kıymet hürmet ki jerdane. Jandame alika tawa. Didane wanekê maznatî jî ew bûne çûno hatin ba bûye bela gûnej bela zilma wa bûye bela adalet wa bûye adalet wî bûye qencî bûye û bi qenciya xwe mesela ev maznatî kiriye şu hatta hatiye sona Hesen ev zarbe Osman jî şeş birabûne ê mezin ew bûye maznatî da distê wî nakê hatta efsax bûye mezin ew bûye evî jî bi adalet kiriye qesra wî nakê çargoşe vî qamî bû cêk bölmek ew roj bölem konferansa gotê de ew dike silhê eşiya mesela konferans hediye bugün bejin civata wî evî nakê de donema xwe de jî mesela silh kirine û adalet kiriye û qencî kiriye heyanî bû çûye heta çûye ev nakê bi 6 bira 7 bira bûne virde ji wan ji wî zarî Osman ema ê mezin ew bûye mazdadê dayê wî nakê û piştî wê nakê jî em zarî wanekê mesela bûne zarî wanekê jî eyn ciyê xwe de bûne û kar û xebata xwe kirine yönetima xwe kirine aynen weka bab û kalê xwe melehîn bûne meşhûr e vê bolga me tev de ne nava elka de melehîn bûna wan bir hesaya elka tevî de îca ew nakî muhaqqaq eşîra xwe ew tir bûne heta nî ew saygî û hurmet û ew dane wan yani bi hilma xwe pêş bi ne bi zilma xwe zilmî nekirine li îsanê xwe heta wextê koçerî kirine en reîsê koçeriyê Osman Amer bûye kalkî havî Zlamî bûye kalkî xwe nakê piçûkê bavî piçûkê bira bûye lo ma ev zarok mane vêga ê hevalê vî zarokê Osman tinin
يعني نبيجي نبيجي نبيويج نمانه يعني جو توا بيشتري بيشتري او توا بيشتري و بابي بچوك ويه بابي يجي نا بچوك بنا بيجي مثلا ابناكيجي زاروكي سيانه يا شي جيشكين بوقت وجارا كان اني لو ما بچوك يعني فقط بابي تيش توا مستر يعني حتاني جو وقت عشيره بريبه چوه جو بايا بويه پیرک داهی پیرک جی وسوار کیه پیرک گوب حامله بویه گوتیه اف انسان هانی کی زبه زار و گجره چه به اولاد منه چیم گید به مده مرا چوتی یعنی هب قاس بوی حرمت خو بنا مازن يعني اندام عشيره تف زاروكي خود ديديتن وك زاروكي خو بان معاملات وصا مشاندنا حتى ايروجي وصاي ايروجي يعني صايقي وان حرمتي وان كيش بچوكي وار ابن بالنسي وان يا ve yönetim disa destevadanı si ailevadanı fakat hene ki en fakire bafkedin bu gündiye vani ki be vijoka xod girin yani. Peki hacı bu bore inşallah azedis bizi verim serta ba seyda o seceraki heyi ka seyda ji lugor ve seceri be bahsa alika ve çabuk bahsa hereme bahsa günde bakımse az inşallah disa bizi verim serta ki hacı kerem ki seyda şuğulu seyda ya var. وێگا شخەتەگۆ پێشی تەگۆ کا شکر هاتنێ چاوەگو ئەمزانن پێشیە مەژمارە گوتنێ اختلاف تێدەیە معلومە ئەو مەسەلە پێخەمبەرە دەژی اختلافیە گو مەسەر دژن محەممەد کوڕیا عەبدوڵڵا عەبدولمەتڵ و پێ بە چا حەتان عەبدمەناف 21 با بەلینێ ژێ پێدە اختلاف تێدەیە ئەنجا ئەندیامە دەژی اختلافیە ji ber nehatî nivîsandin ئەرێ نات نووساندن هەن هەک دبێژن هەندێک دبێژن ئەسڵێ me لآلی ایرانی بونه گابا وقتی دولت عثمانی معلومه تم حکم دنیای کرد وینگه اوجی چونه وی داری ورده ورده معلومه صواش چی بونه فلان دویجه وینگه اف حسن بصری هند بیجن او هند بیجن حسن داده نابینا که اف حسن داده زنگین بویه خویه کونا بویه و خویه قبیله بویه خویه پزبونا وازاف بویه پزی وازاف بویه دوی هنگه ده اوجی تالان بونه فلان هکا صورة درکی بر رویانه قبا قو رویانه لقوري في قولي باشي او حسن ده هاتيه الربيعي اوجي هر كسي درك هنا تشونا موشي هنا تشونا نظام كوري ور حاصل هاتيه تنجلي لوي دركي ظلامك بدوه دلال بو يسبحي بو لوي دركي شوره بخلامي هناك كي اخاي بري كي زنجيني بري فلان جرد بيجن لتنجلي دبيجن ناوی یکی هی توجی آخا اوجی دولمند بوه مزنی عشیره مملکت خو بوه دیجت باب خلامه توجی آخا لویده که توجی آخا کفا وجارته فلان قیزه کی ددنی اینجا فتنه و متنه هر حدا جار کن سال دو سال سه تیه چه فتنه کبنه وی دلی دیجن امی وی توجی امی وی زاوی وی و نابی ناکی حسن داده امی و ابکوشن براش بيدك يا هار نقلنا يبيدنا فلان اري قنديه وادرات بيجن عشيره ايد بيجن ساعد كن يكي شوان لاقي يكي دجت كل بيت دجا مشنا مسافرتيا فلان كس دجا حالا نشن ايوا بوكجن جوي دك داد قرن قبا داد قرن رادبه حسن دده وزاري خوهلتينه تي مالتيا ضربنتنا مالتيا انجا او قيزكا قبير او لمش بويه زيرو خشري وزينتي وزاب ونواجي تبي بخورتينه لوي دركي جا كان دس بونادكن وباز دكرن وجا كادن قاعده خوي بري الي ايران واغوهاتنه ودس بيدكن وزا زنگين دبن قيز كاديش خرج مالتياتينه بشرا كاجي تينش بينغولتينه بشرا جارا كادن انجا صاروا زمان تيدا ديشن تينا الي مشين جا حسن دد رحمت دكه دمينا كوري ناكي علو علو يبقى قوان باسنا علكي او دمينا هنا براي ناكي دمينن وهنا كي بينغول دمينن او بيركا بينغول يجي ديجا جوي بيركا بينغول علي اخاش علكي تشيبي علو اخاش تشيبي وهنا براي ناكي تشيدبن انجا هنا جواناكي ديسا علو اخر رادبه ديجا مهرنا اري مشوابه دشنا كوتشريه وهناك جلوي ذاك دمينن بينغول دمينن او برايها في جدي وبابينا يعني او يقولوا دمينن جملت وكيلك بنقول اما سلاغوتي امجع على كينا يعني جا الويدر كي تشالي موشي
پشت زمان تیده دیچن جا تینا وادرا افده معلومه هاوینا خوشه چلاجی تینا وری هاوینا تشنوی داری اینجا دوام دکه حتی نکی اینجا جیره چید بن معلومه زارو وانا کار چید بن مثلا و یمن از خوگ وس بیجم حجان ورز بیجم مثلا دیجی ناویم سلیمانه کره حاجی شکری کره مجیده کره ایسوه علی پورتوی رامو ورامو علو ليبرنا مجيشنا علو كي بيقى حاجي انور بيقى ويا خود مثلا اوجد ام البورتو ام فاد جنهف ام مالار داوود نظاري داوود نهف ام البورتو جنهف ان جاء مساله وانا كي ضافن عليك عشيره كانت تميزه باقجه ناخل كده البيقى الباطماني عشير هنا مثلا مالا مش خرزي هنا مثلا حبس بني هنا علكي هنا رمي هنا وقت باطبان اذا كسر علكي عاش نابه حليم من مسلمان حد ياخذنا بادب عشيره وانا كان دوام دكه وقندي وانا كاجي سيفسي قندي سيفسي قند همو دوي هريمه دنا يعني نزي هبنا بين شياي خرزانه بين شياي رمانه ده حتى نسري ده ابي افتبع الكينه يعني الجور حتى سيد ابي يعني الجور آگاهداری یا دبیجی دو قوینه ده دو عشیره مزن هن یک جعلیکیه ورشكو تجلوه داري هنا وهناك معلومة قارشك هنا كي تجي هنا فقط ينظف على الكتاب هنا الشاي جنكاتنا او عليكي همود علو دجين هذا افتبع عليكينا جا زاروي علو كيبونا زاروي علو رم شو معلومة بورتو دم جنب جو كرتي راموج كوري علوية دور ده جندكي آخكي قادخوكي مالا رامو مالا ديبو مالا سينو شش بابكي كي ماجي هناك دبيجن الآلي مشوا هناك جي دبيجن أو ناكيب شوكاي ملي نسنا بيناكتيه يعني شش بابي بلي باشينا جو أوجي هبه جو فيجا ساق بالآلي مشوا به أوجي هي بابك هي دبا حفت بابي على الكهنة بله او شش باف همو لوي هريمين بيقى انجا معلومات داخل من بيقى بفيدك هنا ابي حاضر مال جندكي اخي قادخوكي مالا رمو مالا سينو مالا ديبوت الفيدر هنا انجا قندي ما هنا مثلا نابي فيدر باخمزه نابي قندي ما عسكا جورين ليه هري مزين كي يعني سيدا قندي ما مزن جنس كارو بارسل علي بشتا قيرت كبه بارسله وجنس كره دوره وهو بي عسكر ماجي بينجي شيس ماله افدجي شخاص تشله بينجي يعني جمره بيج بايتختك عليك يا هي مره كاركي جانغندي بيج فيغا باخمز نافي قصرا باخمز بلي التاريخ هو تاريخ بلي قصرا باخمز افدره معلومه سلكي بابكا هنا مثلا حجي داود حالي حاضر ابدا دستي وادي كوري خيلي داود جي كوري حسنه عثمان جي كوري عمل نصا اري وعمل كوري بورتو كوري رموي بافكي دي سروكيون كي بافكي وانا كادي جي هركس معلومه بعسكامه هي مساله امسي بافكن دور دمالا مجيد يوسف وعلي ابي ما حاجه علي او ناكي منصور مي متبابو بقى حالي حاضر ام تبجي نورمال فقا مجبره هي ومجبره باش ومختار ما ديسا كوريا بي ما حاجه عاليه يعني الحمد لله باش تبجي حالي واخوش فستقوا مسخاش وديتي دار مد يعني زي ورم دبرا يعني هريمه باخمسه جي قندي عليك يا يدجي دبرا وبشي دي سيدا مثلا فيغا حالي حاضر الدبرا ما بيشي شو بيشي ماغو بيشي جوتي قابون خلقي جوت كرن شخوره بيشي شخره هبون شون شخره تاينو و غيره هبو غيره معلوم حيوان ابقى مثلا غيره كده بيش جرجره دركتن جرجره جي قسل هو كن بوكا اري جا بيشره او ناكي رابون ماطور دركتن جوت راهت ماطور دركتن شي او مياج معلوم بيشي عرض هندك اني جوت زعمته جا هر دري كنا غنمو جو ومصر دشاندن اداره مواناكي دبو بشرة تتون دركت تتون جرابو فيقا حالي حاضر حكوماتي هات بيشي هاي بيشي جندي باخمزي وعسكامه قو حاله شورة فستقاب شين رابو جمرة افتشيا وميايمة خط ليه دان وجمرة فستق شاندن امين بون نجا فستقيمة يتسميش بون ما شاء الله قال لك كذاب جواتي فيقا حالي حاضر فيقا مالا مهما يمه ما عرضي خوش قنمرة ناشتن ما تفكرنا فستق
باشي مثلا حاجي انا وسي هزار دون فيقا كنا فستق جا قدر فيقا حالي حزت قدر كذاب جيتي كيلو كفستقه ب 5 كيلو جنمه بله قال لك باشي كي حجي از ميكروفون دريش تفكر كرم كي تحقيق عشيره دكا تيج مرش بيجي قرش سيدا بريفيغو يه هاتيج بيركرن يا يه تبخواز زيادة بكي محمد سيدا عشيرة مشوى عشيرة شش بابي حاضر موجودة نوا عشيرة مدجي أمدت أورتا دجادنه بله دجاي رماني ويا غرزاني ده هردو غرزانجي ورمانجي ملكيت olarak toprağı alka de جي بترولي شو بترولك زنجين تيده دعردي وجي درنكتن بترول كي حجي يعني كولا دولة توبراغا عليك ياد بس شو توبراغا علكا دنيف البترول هردو جيجي رمانجي بهزار بس البومبايواني كده توبراغا علكا ده انا نضا عردي وبخوجي درنكتن سوازمي نبا عردي قندي بده بلي عليك يا يعني اتفادي عليك يا دنا دي وادن دي عليك يا فهروانا دو دولة ياجي والله دده يعني فايدة بالمسألة بولجا كي كتبت جادة بولجا كي كتبت تفصنا إيش وشركات يوروب زنجي منبه يعني تكون نابرا هر بيجادة هر بيجاجي باغليه وينها كمكي زنجي جد أورتاما ده بيالي على كانه أو كم زرقان دام ده حركة دوام بله هاوين زبستان أري قرضان شايجارة ده دائما حركة مسألة بشش بابا أمتدى موجودا و دنابا عشيرة مدجي افروجا بابي ما كالي ما بابي ما بونه هيك دشوت زماني تشد دستي باب كالي ما دبويه دستي باب كالي ما درنكتيه يعني گندكي ما داهي انسان اشكال نكريه اما صابت انشاء تسميل ما بيوصاي yabancı kısmı tetine yani harem garip tetine garip hiç tetine جي ما غريب tetine امسي سي günde vega mevcut emtede mevcut hemen keki hacı yani hiç sorun tenne yani o berberi hiç tenne herkes kare her malaha budne runi herkes kare her günde hep taziye ve davet şahi ade um bhavra yani hiç sorun nameden bir zaman ki belki cana çed bu da abdura birinci sali نبا عشيرة على كذا أم بيجي مثلا شخص كي قد حب تقول نجاب خيري باش خنه قند ولاك بابك ولاك أم تف بهبرنا أم تب هر تشتي خدا يعني تصور ناو مدتنا أم تنا دعوتي هبي أم تنا تعزيه هبودني يعني وقت أم هب دبينن أم هب باش وتكن يعني أبصر نعمل. كي عجيب بورا سيدا بحث كي جو براك دبي بالكياب شوكي مربا يا جي وندابو يعني الهرمان موشي جي غيري وعليكي هنا يعني الدولة نيدن مثلا أبي ما يحجي جو إيراني بيشي ما الجور رواية ناو بو سيدا بو يعني الإيران بالعراق بالسوري يجي التركي الهرم نيدي منسوبة عليكي بله العراق مثلا تقول تشوفوا مالين كي صلاحات ديبو مالا ويناكي دشكفتا ده مشكفته وأنا هي 5 kilometre 5 kilometre medur em pısmame hevin ev Suri ev çune Suri çune vederi mesela apem min bxal Suri bu Suri rahmet kiye zarikina ki vega hatta batmani me وقت هات مال ما جوش ولا كات لو ام كيري وان كات ما جيدا وان كي جاب الصدا وصا اقربائنا يعني هاتنا ل اوكي لقونيا هنا لمالاتيا هنا لموشي هنا هو قونيا ومالاتيا كي حجي ومسر هفده شنو تين؟ خدي سهف ده أموانه شوني هم أموانه سر حد مثلا وكا موشي وكا إيه تطواني إيه بليس يعني وكا إيه آغرية يه قرصي ويواني أم تشنا تعزيه هبي أم تشنا دعوتها بالدنيا هي موشي أنا بيشي منظن بو مثلا حاج محمد صالح تنا خالي ما حاج رشيد وينجي أوزانه بدقريا شو تطواني وادرا قبيلة كدبينة دجا مالا رموج ورد تيغوتن كروه فكينا ورده دجن عزيزي قصابي حاج عزيز ما اظن شامران نزيكي اوكي نزيكي تطواني ودكا قلت شنو قزما نمرود داغمات جي دقاقاري وادي ما بيجي دويدا كذا 11% جو حلكينا ومالا رمونا 11% ورده جا خالي حج رشيد وانا كارا خبر ده ورده دجا والله امشي دمك يمجي دمك الويدا كي اسكان بونه الويدا كي خالي حج رشيد بابي محمد صالح
دشل ويدر كتير مربانتي أبي قيزك أخوجي ده حاجة عزيز ونجا جنگه و مالك خالك مجد قيزك خدا كريوي جنگه و ام بنيه هب نجا متجون تبقى مثلا تطواني هنا قندواني كي لوكي لقضاء بليس هيزان قندواني كي على الكيب انج بي قندي بخونه يعني مالا ديبونه لوي قندينا مثلا قند سواني كي ده لموشي هنا اشترى بيجيب الاغري هنا القرسي مثلا بريا دو صاله مثلا اللي شون سي قندواني باغليه مركزه قرسي بخونه زاد پر زنگین جی مزنه وانه که حجی نظام بو ام خو ازو حجی وانه که ام شبکه مسافریه ایمانه ام چونه مثلا او که مبریه مرکزا نوا قرسیه گران دیه بینایی بینا گو اول مثلا مدیک مشکلات بینایی قرسیه ده يعني حقوق زنگیمون مثلا لوانه هنا المركزه وانه هنا الجندي وانه الشالدراني هنا جندي وانه که مثلا de zabın yani gündevani zabın en gündevani mazdini vakan bejin mesela aşire meçava PT askerin bu bakımze kasra bakımze meşhur yani lab devlet aji bu sadece eva gündeki vani ki özdemri yani bu navil cini dici günden kasra bakımse kasr olarak nabe kasri olarak bakımse nana aynı kısmamı bu akrabayı mini jibafki min bu lur hene يعني جيبان مالا رمو هنا مالا سينو هنا مثلا اخكي هنا جندكي هنا اجهبا بابا تبادل هنا جا وقت يقول زماني يقول ام هاتنا وام هوشونه اوان يقول مره نهاتن مان الوادره مركز اواني كيجي اوزدمر بيه وقا شاده عشره بايتخت علكا ابي بايتخت اواني سرحد يجي اوزدمر بيه tabi naskerna babi hacı bu savabet juda silhe wat kirin vati utkata nabani ki agar nihaqi dana çey bu bişbeda qasra baxımze mesela kıymeta çey bu çunabani ki daha öyle biraz iyi cebun yani biraz yere yaşı hoca Mısır binacı biraz iyi bu pera çun yani. Peki hacı tahmini nüfusa alik ya le herema elahi yani l'qubini çok az. Vega tahmina gündeki. Tahmina o sivse günd yani. Utavliye şunu nav bajer ye koşkun. Sene vega günden de seydam en günden de hene vaka nive bajer tenişwe. Yani dora 25,000 hene yani nüfusa alikay haviye qubine yani ebeşiri. Ebeşiri. Şu em tabaliye beşiriyen. Yek gündeki me Ramanem jerdejin. Yaqtliye nabena ki Türkiye. Kurmancı zeveş yaradejin. او تنی باغلیه مرکزیه اودنی تباغلی قبینید جنابا و سیاست مدار بروکرات شیخ سیدا ملا دنگبیش یه نامدار در زمانی گو جمهوریت قرمیش بکن گو Atatürk ile Ankara hükümeti قرمیش بکن en pısmameme یک جه مختار olarak bir giriye vekil muhtar bu yani damazrandına cumhuriyetleri vekili vakit meb'us ve şahit. Fikre meb'us pişti bir dönemeyi xalas bir döneme kacip seçimi bu meb'us u devam kiriye biraz iyi ve meb'usu yeki mesela meb'us merhabune çen cara çen döneme milletvekili rabune. Yani siyaset tercih alaka ve hiyi. Elhamdülillah. Çar. çar habrabune masub hatta yu bemleto kelimine man yani bega avşi mesela eve meydici den Rıdvan Usulane de Malaşi Hafzullah Malaşi mesela Malaşi Hamid asli xwe je nej'i kabine seyda Hamidil Merdin cihan Hamidi Erilo Hamidi yani hundigen Hamidiye Merdin na pısmametine güzel bu ne seyda mesela Şeyh ma bu ne nab alkade bu ne gündevaji nab alkade bu ne mesela babı Merdin ji gel ki Kudsin yani Hamidiye Merdin aylak başı mesela diyor babı hakimiyet diyor ki zarvina ki milletvekili batmane kirne başkanlık kirne belediye başkanı de dönem zekeriye kuruyna ki meb'usi kirne tebcibraya alka u babı vanji go azl nab alka çubume paveci xutaqtin göz alkime yani çünkü evji mabne yani be milletvekili emne mane hatta bakan ji rabune mesela Mehmet Nebil Oktay bakan Seyda
zaten o Şeyh Muhammed Şeyh Yaratı Hasan yine ya. Seyda asas بقول Şeyh Hasan yine cehne kabul lakin cehne kabul Ya lakin her nimet ناخذ diyor نقام ki Şeyh bina yani hem تقولي- şeyh hem siyaset medar. Beli. ما جانا مثلا حزم لكن يعني عشيره دوره ما Yekî بدك kerameti خديجه on revan nadın ki hacı. Keramet revan budun. بأوكا أخوة يعني حزم لكن أم ملائسان ملاهيم كيا أخوة بخنجي كيا أخوة Denbeş navoder ketini ki. خودي دنگ بيجي ما تنمو سيدا ايقو شحرا بيجي شحرا ما مالا شاعر. سليمان مالا سيدا سليمان شاعر. عسكر جورة شحري İnşallah davya bername de. جگر زانه Ama şehreke seyda bugün. Davya bername de inşallah. Eğer de hafızavi daha be. Beli tamaşavanın heja eml qubine yani el bişariye ne eml qasra bağımse oda apeme Hacı Enver Apaydın'ın oda gündü vaki hundibinin gündi hatını civati hatını şebehir ki az mikrofonu bugün apeme Hacı ev oda ve her evar digaraz beşim oda gündü. بار قد قراه Digar bir şekilde digar. بله بله Demek ki hükümete hey maşallah. Çünkü o da ama yani o vasfı koyu şebehir ki onda kırna. Elhamdülillah ya. انا شوبير كامل دايمي هي Avantaja koji jbergo hun nez merve havin avja avantaja ki. Hun ten evara herkes günditen sohbet dikin. Bahsat çitkin. صحبتها بيبقى بحمد نابا مدعية ام جروبا كنا ام بحمد بيت بيجين يعني Beli. Yalnız deraka siyaseti de tenedir. Yani rastı NATO mücadelesi. İşte ne abaskari mikrofonu direş de jib kubara. Azad direş أبدوي أو Kam mikrofonu bide hacı kaki hacı. Na bu bername hoş beje ha başka. Aji servet, navim server apaydın. Beli. Abraya haciyen verim. Beli. Amj bakım zeynem verdiminin. Serçava kaki hacı. Sen siyasete de gavan tabas kir, o jera ne yeterliyat. Sirt mi eski mi usu yekji akrabaya mi bu sirt mi bu zamanı Atatürk'te o jme seçilmiş bu ya. De donama. Donama de Mehmet Nebil Oktay bu Bayındırlık Bakanı o akrabaya mi bu. Piştiği Aydın Baran Rabu o akrabaya mi bu milletvekili zamanı Turgut Özal'dı. Piştiği devam kır Mehmet Ali Süçin akrabaya mi bu milletvekili zamanı ve döneminde. Yani ya Tayyip Erdoğan. AK Parti'ye de. Piştiği Mustafa Öztürk belediye başkanı Hepşehir'i akrabaya mı? O jivega dönemek kikir ya duada neden şey bu nedeni? Velhasıl bir şekilde siyasete yani her ciciye çok şükür. Adam hafızak ya. Arı. Bu serkeftici boyu. Ajim biz sağlamın il encümentiye vali giriye. Bir şekilde yani heci devam etkin. Galibi siyaset yani böyle peki hacı. Yani avkamışı heve ya gün Böyle tevfik. شو حاجي أبي أو كي رزبية ما على الحاضر أو كما شو نبغى متى İlçe başkanı Hepşehir'i aynı zamanda Kurapekime Davut Kiriye 8 sala. Sala git ana vatanı da giriyor, salat AK Parti'ye de 8 salat AK Parti'ye de giriyor. Emişim de her du partiye de 1 sala gir. O kadar bir şekilde. سياسة دريش كاميرا Başka ülke hep Başka vakidi kesek bu hazı tişnabej eskari mikrofonu direş bikim. Kesek tüne bez edis bizi verim ser apı hacı ka بد كي حجي فؤاد جيش قصري هات كي حجي جعبارات خودش ورازی به حجی فؤاد قره صوفی خیر الدین خدای آدم جیمه توابه خدای من ده شرمی جا apı ma hacı ma go oda günd digarı ve go digarı her evarten hunji her evarten ولا النائم إيه من أز بله. ده شو جامي شو مالي بله أو لأب مالله شخورة لا جبا جي تشتي بري çimal günd yani o adeti beri o kavna şopiye kurda o arfavan والله çimayı شتي بري أزيم زعب نمانة نمان. تبدأ قش بونه يعني bale أدخل تشتي بري نابي مثلا تقول أو كان
Beli. Bu silah geldi, meslik gitti. Evet. Evci bu televizyon derken ne stran manu ne çirok manu ne Beli. gelecek hem evcin ama. Beli. Pişti bu televizyon derken hem mal film kabine hatta bayram khoda khabardar da mecik kim bu ya. Hakana avul cevate medgariyan mesela mal hevun bu mesela pevve maru çoğda vinaki ece çirok bugotna o mesele çirok mulu egu çirok bota egu stram bota hevun yani genele kime de hevun yani cebega ne mal vega televizyonu tebirne Eva huneri var tem bir televizyonu bigrin u çirok abejin disa. Yani bera nesleni abi beji kabi dizi veke abi de yani desteğe de yer. vallahi biz aksa bir televizyon tamamı dikiyor yani göster dizi Nesleni betri tevledinler. ve arş ve خودم درینن هم جی درینن هم گوزیده فیلم کما سولال درینن دوستان خودی گلنکی me zamanı me de gelenek bu zaf hoş bu de yani be her işi dünya edeci meşgul bu mesele hayvancılık gelenek yani gelenek alika avul hayvancılık bu hayvancılık er müştakil mi hatta ni çan sal beri vaktice tutun derken peşti tutun kapatmış bun ve çevreme evde ve abi kısmı deve cemi garzan abi tabi Mısır Çin'e akla bir aneki o Mısır'ın emeji ve abi me behir bun medef tutun berdadaş pamu berda ve amji dest fıstıkat kan Peki hacı bernamama damama hedi davidi be de aşira alik yade de hem yade yani ye peyvayı pırte guhdar kirin mame hacı. Xwedê vêga me rastî bêjelo vêga mame hecî ji İslametiya xwe Müslümantiya xwe de nava meşhur bûye tê hizkirin ew weştî got ew kê wînakê hene bu ji pêrî insana jî tê însanekî hewceyî bibe xwe gotin jê re tune û Xwedê Müslümaniya xwe jî daha fazlasî lêtir ne rûyaya dünya jî xwe taala neke rûyayî yani tike vêga yani gelek insan خوزیا خو پیتینن اما نکارم وکایی بکن. Peki hacı çend bernav yani soyadı aşiret hani. Mesela ye ve şakare ye apeme hacı apaydına. Vakidiçi ye seyda mesela ikinciye. Yani vakidiçi bernavçı soyadı da. Mesela yana çaya. Mesela ma dgundem bejin. Apaydın hene. O Ertürk hene. O şakar hene. Orak hene. Normal hene. O akın hene. Eren hene. O mesela İzer hene. O da genellikle mesela ve bölgeme evvel o asker xwari de normalde aynı evin. Ama şey xwari de asker jüri de çoğunluğa vane ki ikincine. O vesaire ben cinesker. Hem bejin Suadiye vane ki çol hene daha fazlası da hacı bitir zanne mesela. Bejim el hopi. Hacı yanaç. Mesela hopi hene le evken bejin le şey germike zuhurvani ki hene evken duman hene ekseri var dumanın. Günde o imezin ki yani ki hacı dedi sivse günde şu henekce muhakkak mezranım yani küçükün. Mezin yani günde nüfusavan ya jimari xaniyewan ser penci maliyede. Çend yani ete biravan ave var. Te birame hali hazır senehiye. Sen birinci barsla ikinci cineskere üçüncü hope. Evet hali hazırda dördüncü asker juri debe. Beşinci asker xwariye, altıncı seneye. O betroji belki jvaji mastere. Normalden evet ne tab vaka piştivane ki bakımstı. Evet neyse normal hendiken yani gün devam çipgin bu şey azalmış bu ne tab zengin bu ne tab mesela tahsili vaçı bu ne tab şehra işeri bekirne ev çune yani Suadiye vane ki mesela ve xwarani ki günde mala dibo beje uç Müslüman mene ev babaki mecvade mala dibo mesela Öztürkene eştara bejim bağlı hene Öztürkler ev ki ya ev kilom zaraşi Kangul hene Suçin hene çend günde le gire çelo mesela bejin gire çelo sevinç ailece sevinçin yabancı nabadetinin
وعين كرم هي مثلا عين كرم دجي تاش هي باران هي دمر هي وصاني يعني كي عجيب بورا براستي صحبتها وقالك خوش اف جوات جي يعني جواتك قش جواتك خوش براستي دستي مناب ام برنامه بقدين لبلي دماج بو ما هاتي وقتاندن هدي بداوي دبه ما قود ناوا عشيره ده دنگ بيج هنا وقو سيدا شاعره ونحزكن بريا دمامه بقدا بشارك سيدا ام برنامه خوب داوي بكن سيدا ونستر شعبارة يان زاد بيجم ادبيجم هنك باهنا الريح نابه باي الريحة بعربي هنك باي هن وسيفا وانا كيف صادق الصلوات تجلس رسولي خدا جد فلان محل دد فلان موقعي ده فلان كذا كوري فلان كتبي جماعة خبه صلوات سر عندنا رسول الله جوابه وانا خسرت جازينا صلوات تبير بخير الاجواء تماما اللهم صل على البطحاء النبي الرسالة ابو الفاطمة اللهم صل على المدني نبي الرسالة جد الحسني اللهم صل على المكي نبي الرسالة أبو رقية اللهم صل على البطحاء نبي الرسالة أبو زرائي اللهم صل على البيخنبر نبي الرسالة شفيع المعشر اللهم صل على المكية نبي الرسالة أبو رقية اللهم صل على محمد نبي الرسالة شفيع الأمات ألف ألف الصلاة وألف ألف السلام عليك يا رسول الله ألف ألف الصلاة وألف ألف السلام عليك يا حبيب الله ألف ألف الصلاة وألف ألف السلام عليك يا شفيع المذنبين عند الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس وبعدد كل معلوم لك يا رب العالمين صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع الخلق على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته يا رب بحرمتنا في خوك اتباع صلوات موبي جماعتنا بيجي با قبل رسوله خدا شوك وجوا يكي قنجكي خدا صلوات خو قبله رشان رسول الله رشاندن جواب صلوات هذا إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى دار الحرم بلغ سلامي رودة فيها النبي المعترم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى دار الحرم بلغ سلامي رودة فيها النبي المحترم يا ربي صلوات مجيب سبيل قبري يا رب العالمين هذا جورا زيبا زماني ور قوات جو عمري ورا بركات براستي وبرنامج ما بشنكر بفان صلواتا بفان دعا بله تماشاوانن هجا براستي جواتك بجذب وجوش هيا شف بهيركا قش هيا ام زانن دستوجي جي شاشه جي اكراني نابه هون جمع بقاتن يمجي نابه براستي ام جو بقاتن لبلي جبرگو دمامه بداوي بو مجبور ام جي برنامه خو بداوي بكن ايروجي الالخه لقوبيني يعني البشاريه لغندي باخمسه برنامه عشيرن ما ام هاتن داويا برنامه خو حتى هفگیشتنا برنامه كيده تنگي و تعليه نبينن امانتي خدا بن هر شاد و بختوار بن السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته يسر شعبارة خدش هاتن ورازي رهبر بسيدة. تي في ده ذات تشكر جو أكيبا ورازي. والتبارة خدش ورازي. ونهرهبن خدش ورازي بسيدة خدش كمانيا وجينا دي إن شاء الله